Matura matiganite maicigo cia ubunge cia Kikuyu, Kabete na Limuru nimo manyitite ugeni ujumbe wa munini wa President Ndagitari William Ruto. Kino Muriega Mwathani agocwo Ngai no mwega, akigeria guikia ndwano yake ndia-ini ya makiria ma kura milioni 1 iria ikoragwo kaunti-ini ya Kiambu. Sisi tuliwaambia tutajenga reli, sisi tumejenga 700 kilometers. Sisi tuliwaambia tutajenga mabarabara, sisi tumejenga kilomita 10,000. Sisi tuliwaambia tutaunganisha stima, sisi tumefikisha 8.5 watu Kenya. Hii kazi imebaki hii, Hasland atajua kuhinyorosha vizuri. Ruto ugite ati ngwataniro njeru iria mombite na atongoria a ciama cia ANC na Ford Kenya ni numu undu ingithingithia mutabarira wa gitama kia mweri wa kanana. Ruto na no arathie na mbere na kuha atongoria a ciama itiganite manyitane niguo mekire urito wao thiini wa ngwataniro ino ya Kenya Kwanza. Sasa nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mnapatiana hii kazi, ipatiwe nani? Ipatiwe nani? Ipatiwe nani? Ipatiwe nani? Kaunti ya Kiambu arimwe ya kaunti iria cire mutukanio wa nduriri itiganite, munini wa President oriti andu matigetikire kwahuranio ni atongoria eyendi na aria marathondeka ciama itari na uhoti wa gutheremia miri yacio bururi handu wa ruma, na aroiga ati iyo niyo ngero iria urumwe wa bururi urambirwo mwerekera-ini wa githurano kia mweri wa kanana. Mutakubali jameni tugawanywe ama toi hamwe? Toi hamwe. Fio. Nikisema wera ni wera, tunasema pesa mfukoni. Wera ni wera. Hey, na yeye pesa mfukoni mnashika haraka. Niko na maombi mawili, tafadhali mujisajili kupiga kura, mujisajili kama wanachama wa UDA, na la mwisho muje kwa wingi kupiga kura, sivyo? Athiriti ya munini wa President magithingereria aikari a Kiambu metikire kwihanda thutha wa William Ruto, maugite ati mamuthukia mena witikio ati nowe ungirora gitaru gia gatagati na ngoro ya tha. Na tukiangalia hawa wote, William Samoei Ruto, track record yake akiwa waziri, akiwa deputy president, inaonyesha yeye ni mtu wa kazi. Kuria gwitu Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Embu, Meru, Tharaka Nithi, Naikuru, Nyairobi, maturauga ni njamba ino. Inye niguo murauga? Ndamwirire mayanga yuri uri iguru. Ino njamba ya giti. Uyu ni ndirethia gwitia ni kuoya. Atene gwika atia? Maita maria munini wa President ohete thabari cia kumatha kura kaunti-ini ya Kiambu ni kionereria kioria kura makiria ma milioni 1,100 ria 80 iria cikoragwo kaunti ino citararingo itheru. Kiribotera Inooro TV kuma tauni-ini ya Kabuku, Limuru, kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Waweru wa Nyambura.